салом, хабарҳои муҳими радиои озодиро аз рӯзи душанбе 9 июн ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. Нирӯҳои полиси Афғонистон шаби 8 ба 9 июн дар пайи як даргирӣ бо ҷангиёни толиб дар вулусволии Имомсоҳиб ду табаи Тоҷикистонро дастгир карданд. ин ду шаҳрванди Тоҷикистон бо исми Комил ва Умар аз узбактаборон буда ба ҳангоми кӯшиши убури яке аз постгоҳҳо ва задухурд бо полис боздошт шуданд. نیروهای امنیتی بالای اینا مشکوک میشه وقتی که اینا رو درست ایستاد نمیشن و بالاخره درگیر میشن فایر میکنن بالای پلیسی ما و یک نارنجک میندازه که خوشبختانه در پلیس تلفات وارد نشده، اما یکی از این 3 نفر کشته میشه که یک تبع پاکستان بوده و 2 نفر دیگه دستگیر شده که هر دو به نامای عمر و کامل خود معرفی کردم که اتباع تاجیکستان است. мақомоти афғон мегӯянд ки тибқи иттилои пешакӣ шаҳрвандони тоҷикистон ки яке тақрибан 20 ва дигаре 30 сол доранд 3 сол пеш тавассути русия ба пешавари покистон рафта дар урдугоҳҳои террористӣ тамрин гирифтанд. ба қавли онҳо 3 моҳ пеш онҳо ба афғонистон барои ширкат дар ҷиҳод сафарбар шуданд. дар ҳоле ки манобеи мухталиф дар бораи ширкати шаҳрвандони осиёи марказӣ дар сафи толибон гузоришҳо пахш мекунанд, ҳанӯз мақомоти тоҷикистон ба ҳодисаи боздошти ин 2 нафар вокуниш накарданд. рӯзи 9 июн бо ширкати хабарнигорон дар додгоҳи низомии шаҳри Душанбе мурофиаи судии муттаҳамони латукуби Шаҳбол Мирзоев, сарбози нирӯҳои марзбонии Тоҷикистон идома ёфт. дар курсии айбдоршавандаҳо 2 нафар фелдшер Усмонали Ғайратов ва раҳбари бахши тиббии қисми низомӣ Гулрафтор Ширинова нишастанд. гумонбари аслӣ Ғайратов ки дар шикастани гардану сутунмуҳраи Мирзоев гунаҳгор мешавад, барои берун рафтан аз ваколатҳои хизматӣ муҳокима мешавад. ва ҳоло дар хат бо мо аз Душанбе ҳамкорам Ганҷинаи Ганҷ аст. Ганҷина, дар бораи мурофиаи имрӯзаи судӣ хоҳиш мекунам маълумот бидиҳед. бале Хиромон, суди ҳарбии гарнизони Душанбе имрӯз мурофиаи додгоҳиро дар робита ба латукуб шудани Шаҳбол Мирзоев, сарбози қисми низомии 2620 шурӯъ кард. дар қисмати аввали ин мурофиа нахуст Фарухи Сафаралӣ сарбоз ҳамзамон фелдшери ин қисми низомӣ пурсида шуд. ӯ дар баёнияи худ гуфт ки вай бевосита шоҳиди латукуби Шаҳбол Мирзоев нашудааст, аммо рӯзи 6 март тақрибан соатҳои 7:30 ба 8 бегоҳ садоеро мешунавад ва пас аз ним соат ба макони ҳодиса меравад ки Шаҳболро дар макони ҳодиса хоб мебинад ва мегӯяд ки Шаҳбол хоб буду, гирья мекард ки миёнам месӯзад, пойҳоям дард мекунад ва дастҳоям ҳамчунин дард мекунад. ин шоҳиди ҳодиса мегӯяд ки сараввал дастҳои Шаҳболро массаж мекунанд ва баъдан Усмонали Ғайратов ки дар назди Шаҳбол рост истода буд, мегӯяд ки рафта чанд намуд аз дорувориро гирифта биёр то ӯро укол кунам, сӯзандору гузаронам. вақте ки мераванд мегӯянд онҳо аз қисми низомӣ доруворӣ пайдо кардан наметавонанд ва Шаҳболро то субҳи 7 март дар қисми низомӣ нигоҳ медоранд ва ба қавли ин шоҳид онҳо ягон нафар аз кормандони қисми низомиро аз ин воқеа огоҳ намекунанд. мо шунидем ки бо вуҷуди роҳ ёфтани журналистон ба толори судӣ, аммо шумо имкони аксу наворбардорӣ надоштед. бале, Шарафҷон Нарзуллоев, раисикунандаи ин мурофиа, имрӯз бо хости журналистон ки онҳо мехостанд акс гирану наворбардорӣ кунанд иҷоза надод, чун субҳ замоне ки хабарнигорон ба назди ӯ мерафтем, вай мегуфт ки ин аслан мумкин нест ва ӯ танҳо барои мо хабарнигорон гирифтани садоро иҷоза дод, яъне сабти аудиоиро иҷоза дод. дар толори додгоҳ пур аз одам аст ва гурӯҳи журналистон низ ҳузур доранд. дар ин додгоҳ ҳамчунин аз ташкилотҳои дифои ҳуқуқи инсон низ нафарони зиёде ширкат доранд. дар толори додгоҳӣ одамон он қадар зиёданд ки ҷойи нишаст барои иштирокдорон пайдо кардан хеле мушкил аст. ташаккур. мурофиаи судии озордиҳандаҳои Шаҳбол Мирзоев дар ҳоле баргузор мешавад ки худи ӯ баъди ҷарроҳии гароне дар Москав дар шӯъбаи наҷоти бемористони вилоятии Суғд дар Хуҷанд дар ҳолати сангин қарор дорад. вай бо илтиҳоби шуш мубориза мебарад.
نزدیکانش میگویند علیرغم وعده پرداخت تمام خراجات معالجه شهبال بجز کمک خرد و ریزه دیگر هیچ یاری از طرف مقامات مرزبانی دسترس نکردند. همکاری ما معصوم محمد رجب در صحبت با مادر شهبال خانم زیتونه میرزایووا از احوال پسرش پرسان شد. چیش نفس کشیش وازمین و آتوشان بیبرفت کشان آنچه ناقص بود غروب کوای بود که ناقص بود شوشش نفس کشیش ناقص بود همه چیز میخوردشان بیندر بعد اینجا مدام با این شوشش از افتاده نفس کشیش وازمین حاضر وضعیت چطور سلامتیش حاضر آنچه بهتر اکنون همین دو سه روز به آنچه بهتر شد خدا خواهد ناقص میشه. تشکر. ما قضیه شهبال میرزایف را پیگیری خواهیم کرد. پلیس گرجستان تحقیق قضیه خانم 40 ساله تاجیک با نام زرینه را ادامه می‌دهد که به گفته‌شان در قاچاق انسان ایبدار می‌شود. دفتر مطبوعات وزارت امور داخلی گرجستان به رادیوی آزادی گفت که این زن در بازداشت است و به سوال‌های تفتیشات پاسخ می‌دهد. هفته گذشته پلیس اجاریا درباره انجام عملیات خبر داد که در نتیجه آن یک زن دیگری تاجیکستانی از اسارت شهوانی آزاد شد. پلیس میگوید زرینه قربانی 26 ساله خود را که برگی گل نام داشته است از دکبر سال 2012 مورد استفاده قرار میداد. در نتیجه فعالیت‌های فوری و جستجویی در شهر باتوم یک شهروند تاجیکستان بازداشت شد. او یک شهروند دیگری تاجیکستان را به گرجستان آورده قربانی را از پاسپورت محروم کرد و او را مجبور کرد که زیر تهدید و فشار دوام 1 سال به تن فروشی مشغول شود. پول‌های از روی غیر قانونی به دست آورده را از خود می‌کرد. تحقیقات از روی اتهام قاچاق انسان ادامه دارد. در دوشنبه معرفی کتاب نویسنده معروف ارنست همینگوی پیرمرد و بحر برگزار شد. این ترجمه تاجیکی اثری معروف ادیب آمریکایی است که برای نخستین بار مستقیما از زبان انگلیسی به تاجیکی برگردان شده است. در مراسم معرفی این اثر سفیر آمریکا سیوزن الیوت ترجمه تاجیکی اثری معروف را اقدام مشترک سفارت و کتابخانه ملی تاجیکستان عنوان کرد. ترجمه تاجیکی کتاب را محمد سلیم عزیز مرادف و تحریرش را ادیب شناخته قادر رستم به دوش داشتند. سال 1954 ارنست همینگوی برای پیرمرد و بحر به جایزه معتبر نوبل در ساحه ادبیات سرفراز شده است. نوار پره ویدیویی و هم خبر و گزارش های بیشتر را از سایت اینترنتی رادیوی آزادی، شبکه های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و ضمیمه رادیوی آزادی برای تلفن همراه خود دریافت کنید.